آية بيكون أنتو أن ورم فلاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا بسوء هجريا باكله أني كمناني أني بيناني أني ناني من شهر الرجب هجرة سانكالو ولون فلنا بسوء وتأمغا أني ناني ميلاد النصارى كجات با فلان مغني سبا سانكالو فلنا بسونيه وتاني دورنا أمبي داودا بو مسجد الرجاق أمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين إلى آخر الآية. كنو أني آية كلا ni ala ko mogo munu liman yara u ye baara ɲuman kɛ ala bɛ kanu k'u ye dugukolo k'ala ka jɔnɲumanw dusukun kɔnɔ. bi aya min kalanna an kan ala ko fa innama yasarnahu yani alquran. ala ko ciden ma ne ye kurana nɔgɔya bilisanika ni ka nɛn de i ka kan. ayya muhammadu لسان العربي المبين الفصيح الكامل. ala ko cide manne qur'anan nogoya ka jigi e kan nende ka mana ibe kam min fo arabu kan min bangalendo a faranfanshalendo a timmelendo. arabu kan bangale a faranfanshale a timmele ne ye qur'ana jigi odela na nya nogoya wodela litubassira bihi almuttaqina purika alanya siranya bagawu yika ulun ni sonjani qur'anai almustajibina almusaddiqina lirasulihi. alanya siranya bagawu ye jonye munu nyu ye chide uya jabi ka chide ka chinyatigiya yika ulun ni sonja ala be nema min kuye jiya kono ani lagaran. wa tunzira bihi qawma ludda mogo jengenenw fana ikulu fana bagabaga ni qur'anai ay iwaja ana lilhaqi mailina ila albatili. ludda munye mogo munun jengena kabo ciyama nu milera katangaloma ika ulu fana bagabaga ni qur'anai. وقيل قوم لودا فجارا دوكو قوم لودا كفاجرون. وقال ابن جيدي ألد ظلوم كو ألد يموني كو تونيالي كلا. وخرى قوله تعالى وهو ألد القشام. ثم ما يلا توسريني أي ألك آية كرا وهو ألد القشام كو كتونيالي كلا كلا. Voilà, donc minye luda bunka siriya ke minye mogo jengele munun jengena kabo chinyala nu milela katangaloma qur'ana jigina ika kanna ka nogoya ika kanna puru ika ulutigala mo fana bagabaga ala kala jaba mun bu ye jiyan la jaba mun bu ye lagara. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن
ala ko jama caman de be ni ala ya halaki makka kafirunye ay mi ummatin kafaru bi ayati llahi wa kajjabu rusulahu jama caman de be nu ye ala ka ayaw galontiga ya ka ciidew galontiga ya ala yu halaki hal tuhissu minhum min ahadi aw tasma'u lahum rikija yala o jama kulu temene munu ye ciidew galontiga ya ni ala yu halaki yala e ñaaɓe kam mogo kele na jiya kono wa ube tilobu ka kan na jiya kono ba u kam mogo kele te jiya kono ni ñaabala u ka kan te jiya kono ala yube halaki ay hal tara minhum ahadan aw tasma'u lahum rikaja yala e ñaaɓe mogo kele na wulula wa ube mogo kelen kam man kam mewula qala adadu min ahli ilm yanni sawta rikija munye doni ke baga jate chaman ko ka yala iñaaɓe o kelen na jiya kono ba ittuloɓe o kelen kan na jiya kono ba ayi wala wo jama kulu temenen halakira cogomi de mogo mogo fana ni kebe ke kafiri ye ibe ba ala de ma ibe ba ala ka kitabu de ma don bena e fana ka ite ye jiya kono i ka kanteme jiya kono ala bi halaki ki boye suratu Taha bismillahir rahmanir rahim طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تفسير سورة طه نيني سورة طه تفسير الدامنة وهي مكية سورة إنجينا كتيرين تم مكة شغيد لو يا سورة ما هجرة كتاب مدينة بسم الله الرحمن الرحيم أمبني سورة كلام دامناني على تغنيمان بيه نعم الله بولين تيجي أني نعم الله سبعة كجنيمان ما يوم القيامة تها وباف نونو دم حروف المنقطعة على يرد بين نونو مانادو أنيو فوقتمه سورة البقرة كنا أنكو كما سهل كورتولا Cheikh Islam Ibn Taymiya ayo sembentiya ni mujahidu ka fo korote nununa me do mana bula qur'ana kono ala yudo qur'ana kono kam maka arabu kafiru deshe dayira kayrula qur'ana fule ajigina aw ka harafu donen de la de aka harafu mununa bu do ka arabu kam borula qur'ana jigina ulu de la men ko abbe ka faranyo ka kanani sura tanyaw desheran ko sura kelaw deshera donc ni ñene ka qur'ana décédé ira décé ko mo tessa la dampente sala cheikhul islam bonte me ko do mana yo ko de me korotula sino hariya bun kasiri bafo ko bi mana ya rajulu ko taha ko ya rajulu chew e chey me o te kuma sahalen ko korote nununa hari abdurrahman sadi bafo ka tawsir la bafo nunu yo huruful munqata korote mununa ako munun bafo ko ciden to ko ciden to gote donc allah nunu nye munya amba fo do korotula me do mana bula qur'ana ko kayra kafiru hada maden ntese qur'ana la utese ka nyugona lanti ma anzalina alayka alqur'ana litasqa ala ko cidema nema qur'ana jigi ka puru ka segede ma jigi ka puru ka sege falaysa li amru kama jamahul mubtiluna ko te komi tinyali kelaw ya fo chukome parce que tinyali kelaw mun nyam makka kafiru ye tumame qur'ana jigina ciren ka baka ka kala makka kafiru ko alama nin qur'ana jigin nin ka foy kama fo ka de doro ka sege bal ma ataahu allah li ilma faqad arada bihi khayran kathira tinyali kelaw ye min fo o te tinyaye alama qur'ana ti doni di cide ma foy kama fo ka hera nyini nay alama doni dama puru ka tora nyini nay de ani sege nyini nay de alama doni di cide ma foy kama fo ka hera de nyini nay kama sabata fi sahihaini kama na bukhari ni muslima sabaturu qur'an togome anni mawiyata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya qala ka cide kon man yuridullahu bihi khaira yufaqihuhu fi din ciden ko ni ala ye hera la nyini ni mugo minye abilla famu dina de la mugo te doni soro ko ala ye doni dima puru ki sege koy
ni ala ye hera la nyini mo mi nyeda bi la fam ka doni dima ala te doni di mo ma ko ayi shege ko ba ye jugumande nyini ne ye hera de nyini na ne ye donc makka kafir nu tiali kala wu min fo tiya tola qur'ana ma dima qur'ana ma jige ka puru ki shege ayi qur'ana jigini ka hera de nyini ye tora ewa doni diri maka hera de nyini ye ci de nyiro yo de fo ni ala ye hera la nyini mo mi nya bi la famu dina de la wodi ato bun kasiri banati bo ate muqtasar mustafa dawi ate mustafa ato kono minye muqtasaru ahmadu sakiri abe hadisa wore bun kasiri be hadisa wore nas parce que mu ahmadu sakiri kam muqtasaru ntumbe o mutaba nyo tawsir mutaba sheikhu dode no fa tumbe madina kam mishiri kono donc abe tawsirin ke na wakati shera arajula ubana timba lamya nofe nya mi ala akum muqtasaru be bun kasirila akum muqtasaru ahmad sakiri de kausana be parce que ale yere hadisa dom bagade abe hadisa dom donc a muqtasaru fana choko kanyi donc kitabu nya anyini akanyi donc nima mi nyenni kono ni tara o laje asru min sahati sabatilendo hadisa min sabatilendo iba sura kono ahmad sakiri kam muqtasaru ale jiju sabade aya nati o kono ani salbata bun hakami qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu allah ta'ala lil ulama yawm al qiyamati abo kono bun kasiri ya nati ka tawsirin kono ko kadisa mina salbata ibn hakami ma ko alaka ciden ko alaka tanuna kisibaka ko ala ba fo yomal qiyama do ala ba fo to doni ke baga wuye qiyama do ija qa'ada la kurushihi li qada'i ibadihi ni ala sigira aka sigilanka na be kiritiga ka joni nyokonche ala ba fo inni lamajala ilmi wa hikmati fiikum illa wa ana uridu an aghfira lakum wala ba fo doni ke baga wuye aba fo doni ke bawo ne ala min ka doni do awla kinka ko don do awla puru mo ke foy kama fo kaka junubu yafa ala ma kana minkum junubu awla wala ubali makko sitala ne ala min ka doni do awla ne ala min ka ko don do awla fun kala nyini yede kaka junubu yafa junubu munum be awla makko sitala qala ibn kathir sinaduhu jayyid to ibn kasir yanni hadisanati akonni sanadu ko akani donc doni ke ba ni ala doni min dima ye barake nay doni ma dima ko ala ki segade doni diri mala ye hera de nyini niye e wa har yomale kama do doni ke ba ye barake na ka doni qiyama la be yafima ciden kadi sa sallallahu alaihi wasallam aba fo doni ma do ila koy ne min ka doni nin ka kodo liya foy kama fonki ka junubu ya fa junubu min bila mako sitala donc ni nyaayira tinyali kala wuye min fo ko qur'ana jigna ciden kare ko doni dira cide ma pour ka segede ala ko ay qur'ana ma dama doni ma dama pour ka segede doni dira ma pour ka hera de nyini nay illa tajkirata liman yaghsha qur'ana ma dima foy kama fo hakili jigi mogo ye mogo munun be sira alanye parce que mogo min be sira alanye hakili jigi bo ode nafa mogo min te sira alanye ni ye qur'ana be yirara derila la ka hadisa be yirara derila makota la hakili na min ba bolo dra bamba den be tode ka min be sira alanye hakili jigi bo ode nafa min ye abdurrahman saadi ako hakili jigi ye jumay hakili jigi be ke mogo de mogo mi kodo tumbe a fora ya abado ka koroma nyinana ko uba fo ninde maka hakili jigi kele ube fulana abe kodo gorobali do mi faram fansia tabolo ibo tigila mo o ko yin faram fansia kay aye ka hakili jigi donc hakili jigi be ke ni mogo fulade mogo mi atumbe kodo do nyinana ko ube kodo be aba gorobali malama do mi ata faram fansia ko koyin faram fansha wuluye o de ato o de toye ko hakili jigi qur'ana ye hakili jigi de mogo min be shira Allah nyade me mogo te shira Allah nye qur'ana te foyi nafa delila te fe nafa tigila fana تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا تنزيلا
وكفي على القرآن بنيافو أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد معنى نين قرآن من نانيما محمد هو تنزيل من ربك الرب كل شيء ومالكه نين قرآن يمسادك جيفي مسمي دام فين بيت تجيدو مسمي ندام فين بيت مرابغدو القادر على ما يشاء الذي خلق الأرض بأقفادها مسمي في موفي نايا لنيني أشيبو أولا عليه دي دوغو كولو دا أنا كدنو وكسافتها أني دوغو كولو غريا على ديادا وخلق السماوات الأولى في ارتفاعه ولطافتها على دي مساي سانكبا ولون فلان من فلان نينو كجانا على دي مساي كودافنا وريات ولكو تنزيل قرآن جينا ممن خلق الأرض كبو مسادفه مسامي ندوغو كولو ولون فلان يندا ونوكا إيري ونوكا كلو نوكا دينا ونوكا باجون والسماوات الأولى أنسان كبا كورتا لمن فلن مسامي نيودا أو مسادي قرآن جي دونك الله نيني قرآن بونيا كقرآن بونيا دي يرانا أكرمنا بونيا نا بويرو أني مسامي نياجي نيني قرآن كمغاما أنا كتترنا كبونيا دي فوني الرحمن على العرش استوى الرحمن على الأرض استوى على عدالة كنيرا لا رشكا على بلا رشكا تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف كما فورا نكت من سورة الأعراف كنوا بماغنا أن إعادته أيضا بنكسركم من بي عليك كاريانات الساق ولا يتوني وأن المسلك لأسلم في ذلك طريقة السلف دون يركسلين مني ni ayawna nyogona tafsiri la salafu katashira imraru ma jaa fi jalika min alkitab wa sunnah salafu katashira munye alaka togowula alaka mankutula nimminna na qur'ana ni sunna kuna alaka togona kan mankutu ubi atemede ka korofo de kwa be qur'ana kono chogomi min khairi takyif wote ake chogofo wala taharifi uta yelema wala tasbihi wote abonko nyonya fenna wala tatili uta fo ate alala fana wala tamsili ta misali ya fana bima yaliqu bi jalalihi uga sage kata ala yere kam masamayama ala bella rashika ke chogo minye ko chogo min kakani ala yere kam masaya donc hali sunol jama kata bolo ye nindeda ala bella rashika الرحمن على العرش استوى الاستواء إمامنا ابن القيم أكنو نيوكونو أكو الاستواء مانا ناني دي بالا صرفو دي مانا ناني دي فو الاستواء ولا الألو والارتفاع والصعود والاستقرار نونيا كنا كوني مانا ناني دي بيستوى الألو سنفلا والارتفاع نكورتا والصعود أني يللي والاستقرار أني سبتلي على بالله رشيدك بما يلغ بجلا بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل أو إمامنا مالكي أين نجاب نيوما دي صرف صالح بما لسنة الجماعة وبما دون دولا كإمامنا مالكي تو أكم مجلس لا بمغو لك لا تشيدن كمشير لا تشيدو دونا كجمالا أكو إمامنا مالكي ما الرحمن على العرش استوى وكيف الاستواء أكو إمامنا مالك ما كو على قوة دارا كنيران لا رشيكا على قوة لبل لا رشيكا على بل لا رشيكا تشغلي إمامنا مالك يا كومبري نين كالين غيري راكا أيا دغو أيا كومبري فوا وشرا أيا كونكروتا أكو الاستواء معلوم والكيفية مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما أراك إلا مبتدئا فاخرج أن هذه المبتدئ إمامنا مالك ياتي جابي أكو على الدار كنيرا لارش على باللارشيكا أكو رابو كان أكو ودونندو والكيفية مجهول ما على بالشغل لارشيكا كوانتولو على ما فني أكيد ما فني والإيمان به واجب إمامنا مالك كوي كلمنا ناي فنكو على رب الله رشيد كوي كواجب ده
ni mo ko ala tellare shika ala be yorobe de ibe kafiriya de ni ko ala be yorobe ala tellare shika bi kafiriya de akoy kallimana nay ko ala rabbe lare shika ko de ka wajibi imam na maliki ko tuguni waswalu anhu bid'a akoy kam mo nyinin kan ninna ko ala be tugodi lare shika ko ye bid'a de parce que kide nyene ayaw kala sheba koro sheba kele ma kide nyinin kan ninna ye bid'a ke awa ko nema e chenye foye e ye bid'a mo de ako jamama kalandewma ako ye nim bid'a mo yimbonka jamala kalandew nye bid'a mo yimira ire chemina uya foshi kabo maliki ka jamala kabo misrila donc minye ko ala bellare shika anana yoro wolon fula rahmanu ala al-arshi istawa anana yoro wolon fula de la qur'ana ko ala bellare shika rahmanu ala al-arshi istawa yoro wolon fula kitabu nyuma min ben nunu nyogona prepare latige cheikhul islam bun temiya ka kitabu al-aqidatul wasatiyya al-wasitiyya cheikhul islam bun temiya abe yoro wolon fula imbe fo qur'ana kono kelen kele be sura minna be aya minna aba be fo le aqidatu wasatiya kono kitabu nyumando mujmalu aqidatu ahli sunna wal jamaa ka aqida gorobali doni ke bago ko ma kitabu ye kitabu mun wallahira o ka surunya ka fo togo nyumanna ka jeya ka aqidatu wasatiya bo shaykhul islam bun teme ka kitabu aqidatu wasatiya aye mujmal aqidatu ahli sunna wal jamaa ka aqida gorobali ka foye ka surunya ka jeya ye fo togo nyuma anyogona madila ola aqidatu wasatiya donc alebe kuma nununka minya alaka lare shi koye yawa ka prepare latige aya munun nana ako sab'atu mawadi min alquran yoro wolon fulana na qur'ana ko rabbil larishika yawa ala bil larishika ke cogo min kakani ala yere kan masaya arman ala al-arsh له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى بل مو شيخ عبد الله بومباجي نينكرا يالا عقيدة كتابو توحيد كتابو عقيدة كتابو إبام بلا كتا كتابو جماما أكو عقيدة كتابو فلو مبالما ويا قرآن دي أكو بحدا مدينكا أكا حميني قرآن أكا كلا ka koronya nyini ka tadabburu ka barakena aqida kitabu folo ye qur'ana de donc ni qur'ana temena kitabu wore bena ndo ufo kusurunya ni mgo min ba fe ka aqida nyuman soro kitabu damado mbu fo awye kitabu sunna li ahmad ibn amri ibn abil asim ni nye abe kuma aqida kitabu nyumado al hamawiyya li ibn taymiya kitabu nyumado ci buntemiya ne ni sabe ahli hamatu dugu dode do ayannin kitabu sabe ka shaykhul islam buntemiya alaye kitabu ka kitabu chama nyinin kalide do nu ya le nyinin ka keso la droit ba sabe kitabu ka dema wa mak kitabu su sabe na be kitabu ta ka kitabu sabe buntemiya ya ka kitabu sabe babu kun kolode la amma kitabu ta ka kitabu sahe abaka kitabu be bo kun kolode la atadimuriya ofana ya ka kitabu da kitabu atadimuriya buntemiya ka kitabu do ayenni fana sebe le ahli tadimur dugu do de do ayenni fana sabe ulude o kanyinin kali jabu do min haji sunna shaykhul islam ka kitabu do ayenni ndila karaddu karafida ude ka abeta jiju konon tola min haji sunna al aqidatu al wasitiyya nyemmi fo awye ahli wasiti ofana dugu do de unana ka nyinin ka aqida de la ayenni sabe ka duma wal wasitiyya donc al qa'idatun jalilatu fi tawassul wal wasila li bunteme fana ya ka kitabu dode al qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila al fatawa li buntaymiya ni ya ka fatawa yin fanata afalendo dewa aqidala iqtida'u siratil mustaqim li mukhalafati shahab al jahima ka kitabu do akanya aqidara kitabul iman li buntaymiya aka kitabu dobe ko kitabul iman shifaul alili fi masail al qada'i wal qadar wal hikmati wat ta'lil li ibn qayyim
أفنى عقيدة كتاب نمده القصيدة النونية ومختصر السوائق المرسلة لابن القيم نونية ابن القيم كان نونية أني أكا كتاب مختصر السوائق المرسلة نونية ابن القيم كتاب نمده عقيدة لا سره التهوية لابن أبي الإج عقيدة التهوي سره دودو سره التهوية لابن أبي الإج يادو عقيدة إيوا التهوي سره كلا بغت منك سره مي ديفو بابتالا عقيدة سرافي فو لابن أبي الإج alede tayin kanya alede ya tasara usalafu kataboloka kitabu tauhid limakhriji kitabu tauhid limakhriji akam afana ya aqida kitabu de kitabu tauhid Muhammad ibn Wahhab ta nin dirsu bambol wa kasfu subuhat Muhammad ibn Wahhab de nin fana dila kitabu al-iman li Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu do boko kitabu al-iman akanyu kosobe al usulu salasat li Muhammad ibn Wahhab كتاب التوحيد الإمام ابن وهاب كتاب التوحيد من باكا شيخ عبد الله بومباجي كوكو لتي كتاب دومين والله لا اكا ايا والله تشوغم ايا والله موضوع منك كتاب دومين والله لا او موضوع كاني كما كتاب توحيد فتح المجيد لشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن وهاب فتح المجيد فتح المجيد وهي كتاب التوحيد سرهودي محمد بن وهاب مودين دو فلان نينا يا سرح عبد الرحمن بن حسن عليه de kasaru fatul majid aqida kitabu nyuman de do aduraru saniya fi ajwiyati fi fatawa najida ba fo yoro do la fi ajwiyati najidiya ndel la kan nindo fawuye nkon nin kitabu de wuye sheikh salih fawjani nyin kan nin kitabu la ako huwa shilahuna badallahi wa uddatuna lil adwi ako aduraru saniya ko ulude awode uluka bamure ala ta kofe ako duraru saniya yude uluka bamuruye sunna sabatilila salafira sabatilila ani salafiyani ewa salafiya jugu ani sunna jugu kelelila ako ala ta kofe duraru saniya de uluka labbe fenye uka we femmi labbe jugu nye ani bamuru bumbumbule jugu ka ala ta kofe salafiya jugu ni sunna jugu ko duraru saniya de do fiaji wati najidiya ni Muhammad ibn Wahhab aka irisala ne ba fe kaka irisala wudoye irisala mununci donc ani fana utumbe galo munun doala yado hari sisa an ka tilela ube nu yado ka dawa be wa sira soro fengo fembe nyine ka daila ngalo pour ka dawa nege bo soro mogola ku la bolinye depuis Muhammad ibn Wahhab tilela tumbere nin kitabo fale ne utumbe galo munun dala ayen ninfo aben ninke aben nindeke abin letere usebe nebe nindeke nebe walileke katan nindema ni ba fe ko letere suguni galo munun daraka ni abo jabi o fana be nin kitabu de ko duraru saniya akai risalaw ani an yin kalimunun jabi anaka kalandew akofe yin kalimunun jabi donc anaka suku bagaw akofe yin kalimunun jabi abebe nin kitabu de kanu ami taba min benne boro jijul tan woro parce que tabawu te kelenya mais ataba min benne bolo ye jinyu tan woro de aturaru seniya kitabu nyuma do saudiya yere minye salafiya tabolo yere ni sunna yere sabatiliye kitabu min yere comme fawjani ya fo chogome ala ta ko fe minyu kabba murunyu kala benye kata dina juguma ni salafiya ni sunna jugo ye kitabu de mais nunun tenya ukakala de ku safana tewo fu hada madon ka bamban nunun ka aku muraja ku kala ku dode odiaton ko indi jeydi madigali della ka fo akum mugo suni tile ni te saka eri tani woro ke kitabullah jelaite wole ko kalande eri tani woro fo aka soro suni tile eri tani woro be saka ke murajala ka kitabullah ja ko ni to yeite wole ko kalande alaka doni sabatile ni doni nyumandama له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض فيمو فيمبي سانكا بولون فلالا على دتادو فيمو فيمبي دوما كولون فلالا على دتادو وما بينهما أني مين بسني دغوتشي وما تحت سرا أني مين بدغو كولو ولون فلا يرجو كرو على دتايا بي على دي مرابا بكا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر بالقول ألاكو
وإن تجهر بالقول أقني ككما فوق بانجي فإنه يعلم السر وأخفى يمين دوغو دوغو فو على بادو يمين دوغو يدسكون كن على بادو أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات الأولى مسد إنين قرآن جدي مسميني سأوا دوغما كولو دا كسانك ولون فلادا الذي يعلم السر وأخفى مسميني كما من دوغو دوغو فو كغندا كفالا بادو يمين دوغو يدسكون كن يراما فو يرالا بودو كما قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما نمبكم من الله كوايا وركون قل ما مرافوية أنزله الذي مساد القرآن جيجي يعلم السر في السماوات والأرض مسام من بيك كندو دو سانكبا ولون فلان دوما كرورون فلالا إنه كان غفورا رحيما على السطرة مسألة نبي كجروب السطرة كان إيوا أيافاية كينما فنا ذكر أنباء أهل العلم ويا فوكابو دوني كبغا دوبولو يعلم السر وأخفى قال السر ما أسره ابن آدم في نفسه أقصي عليكو يسرك مني وهذا مدني من غندا يدسكون كنو وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه ni komi na ba dogo hada madun tola na be komi ke dogo la hada madun tola komi na makinyana ni taro ni alebo dogo ko wa akfa ye ode fallahu ya'lamu jalika kullahu qala benim bedo alaba bedo de eye kuma min fo idaju koro ka fo mogo do ye pour mogo to kaname ube ye min dogo idusukun kono yere folo ima bo alaba bedo يعلم ذلك كله فعلمه فيما مدى من ذلك وما بقي علم واحد alata iye min fo kateme ani mana min fo ni bena fo ala de ba bedo mana nin doni ke ba ya la musirra wa fala ya ke munye sirra yede iye min fo kadogo wa aghfa yede min dogo lembe dusukun kono ibena fo de me ma fo folo ala ba bedo min fora kateme gundol ala ba bedo min dogo le nyere be dusukun kono mana fo folo ala ba bedo min fora kateme min bena fo abe doni de kele ala bolo aba be kalama wa jami'ul qalaiq fi jalika indahu ka nafsi wahidati awa dan fembe ala bolo ni na ko abi ka ko dogo le no ka ko bangale be do dan fembe ye kele nyre ala bolo ko min nin kele wa huwa qawluhu ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أبيكم إني على قاو كدالي أنا ككونوني أبيني على بلو كم نينكله دالي نينكله كونوني أو هذا ما دون كبندون كبانجي فرا بدوني على بلو تشوكو كلين أبيكم مغو كلين تابادو تشوكمي وقيل يعلم السر وأخفى قال السر ما تحدث به نفسك كسر يموني mimbi inni kono wa aqfa ma lam tuhaddis bihi nafsuka badu wa aqfa munye ko e mi mana do enni kono yere folo mimbi inni kono ala bodo ko mi mana do inni ko min tinni kono folo yere abena do de mata amat do folo wala bo fana do ya ken nin fana wa qila anta ta'lamu ma tusirru al-yawma wa ta'lamu ma tusirru khada والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا أو كو إفله بي من غندا إنين كونو يبودو مي ألاتا إبي من غندا إنين كونو بيالا بادو إبي نا مي ومن غندا إنين كونو شيني كو ألا بادو مي على كل حال توسيري بانغالي ميني هذا ما دي كما من نيا فو غندولا ألا بادو من دوغو لمبي دسكون كونو ألا بابدو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو على دم مساي باتو فينسيتي من كباتو تشيني على كلمة توتي له الأسماء الحسنى تغنيمو بالله أي الذي أنزل عليك القرآن على كتشيدم موسم من يو قرآن جيكا هو الذي لا إله إلا هو
ode ala ye masami ni bato fente min ka bato tiani ale ala kelem pewte juli asmaul husna wa sifatul ula man kutu nyuma tigide ala ye togo nyuma tigide ala ye wa qad taqaddama bayanul ahadith al waridatu fil asmaul husna في أواخر سورة الأعراف ولله الحمد لله حديثا مننا على كتوغو نيماولا وفورا سورة الأعراف لبنايه donc wala ya yirani aya kono kobbato fensite min kabbato yeccinyani ala kelempewute togo nyumawumbe alala mankutu nyumawumbe alala وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى من هنا سرى تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه على بنا دون يرولا موسى كقصة وهو يجعل دامنا تقولي كان موسى ما أني على موسى كما نقولنا تقولي على موسى كما نقولنا تقولي تمامي موسى بولين كفي مديانا نابنا مصر وقيسا دامنا تنفلني على وهل أتاك حديث موسى أكو يالا موسى كقيسا منا إموا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إجرى نارا تمام موسى يتاسمي فقال لأهله موسى كو أكاب ودنبا يمكا موسى umkusu inni anasitu nara ako ayesigiya akimma kono ne tasuma doye la alli atikum minha biqabas la alla ni tasuma indobe na tasuma ndobe na qabas yede komi abamana ka ogatini sunkume ado imbin kuma tasuma monyo ni tasuma monyo dobe na awma aw ajidu ala nari huda ube na mogo soro tasuma nyoro la min be sira yira nan fili la sira la ninkera de tuma min Musa tumbe Madiana ani Madiana kam mogo nyuma o ya de muso dama ya ka de muso aye Madiana kam mogo nyuma ka bawu ge santa inda falen kofe aya ka de muso dama Musa ni ewa kam muso inde bora Madiana ku be na Misra kungo konona la sufela de do utununa sira la sufela le do dibi bala fana nene bula fana nimbe farala nyogon ka kuye donc kuto o kungo konona de ube dibi la wulo firela sirara nene bula fana Musa ye tasuma ye yoro dola noro de do me akera le nya kura le nya na tasuma de do ako demba ya mako ayen kono ya mbeta ni yoro la mbeta tasuma monyo do takana do adola ana nene ge kabo aw yerela ube na mugo sore fana mimbe sira iranna waye defo tuma mi bun kasiri yennu tafsiri shihab minan fil ayati al-ukhra aw jajwati minan nar wana aya wore kono wa hiya li jamar alladhi ma'u al-lahab jajaru yemunye tasuma kami ni ani tasuma mene bano fe jeje wata yode la'allakum tastaluna ona aya wala suratul qasas kono la'allakum tastaluna dalla ala wujudil barad wa aya kono na ko la'allakum tastaluna dola ana nene nyoni kabaw yere kan tasuma nye o ya yira na ko nene tumbe odi ato an ko nene tumbe sumina nene tumbe wa aya do yo yirana wa qawluhu bi khabash ni abe aya kono ni ala ko khabasi dalla ala wujudi jalami o ya yiranna ko dibibe na ko tasuma monyo ni tasuma imbe mene o ya yiranna ko dibibe wa qawluhu aw ajidu ala an-nar huda ay man yahdini tariqa na ko ben kam mo soroye mimbe ankanda mana mimbe sira yiranna dalla ala annahu qad taha an tariqi ni nya yiranna ko tu filila sirala donc ni ya me tawsir kalawla ko Musa ko tumbe e wadibi de la nene wakati de tundo fana o filila sirala donc ya beta aya nunu de la
aya nunu de nimbe ira ko nimbe tumbe فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى فلما أتاها نودي يا موسى تمام موسى نانا تاسما يرولا على موسى وله فلما أتاها أي النار واقترب منها تمام موسى نانا تاسما ناجرلالا نودي يا موسى وفي الآية الأخرى ويا موسى ولكم موسى نانا آية ورلا نودي من سات الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة موسى وللا أتمبي ewa yoro minna yoroi Musa kinina ala ye Musa wele bu yorola yoro min barikalendo iri nyorola ayya Musa inni ana Allah ala ya wele wo yorola ko Musa ne de ala ye donc ne yorola ala ko falamma ataha nudiya ya Musa tumami Musa nana tasuma yorola grela tasuma na ala ya wele ako Musa aya qara inni ana rabbuka alakum Musa akon ne da yitige alai fa aqlayna alayka ikas samara fulamin bi na ubo innaka bil wadi al muqaddas ebe yorola yoromi seneyalendo tuwa yoroyin togo de ko tuwa alai Musa kuma nyogona yoromi yoroyin de togo ko tuwa ebe yorola yoromi seneyalendo yoroyin de togo ko tuwa ikas samara ubo ishen kono donc ni Musa ka sariya yi wodi atu yahudiya nu be sallu ka samaraw bo awun ka sariya nana kiren ko yahudiya nu be salli wute salli samarala ni aw silama be salli aye sallina ka samaraw ya ka yahudiya fon kono nya o yede ni ebe kungo kono la sere ibe tamala ibe salli rola ini ka samara ka salli obe ni aka misiru tumbe komi aka misiru be komi kiren ka misiri togo ni bele de be misiri kono debentala amatta pikala karokotoe bele debe misiri kono be cence debe misiri kono na be do akona sunna do anaka samaro ka salli aw har ni mo min ko samara sobe be se ka yala de ciden ko dola kele na be na misiri la yi ka samara ko felal laje ni ye sobe min yala ka terege duma ikana salli akono me don ke ba wiya ira un kam misiru fule ka ke chogo misisa ni taptu de bola karaw de bola de beunde bola mogona ka samara kana do kono ini ka samara ka salli o ye sunna de ne minye misiru mogo de be sara ku nettoyer ewa ku fura ku ko bo ni eni ka samara do na ola ko taptu nogo ko karaw nogo ube ika samara no ewa ngoni do be se ka do misiri kono do be ta sigaka ube abe yoro do no do na kapini jema be ta sigaka ni nyeto nyali de mogote sunna ke puru ka mogo tonyoli toli ode oye wajibi de ote bila sunna e sunna te bila onye donc ode ato don ke ba ko anka misiru si samoni samara kana do ula ciden ko yini ka samara ka salli cogomi ni kam misiri konona be komi ciden ka misiri konona ni cencende bala ube pelende bala ube ni be kungo konona la donc ala ko Musa ma ko ka samara ubo ibe yoro la yoro min seneyalendo yoro intogo de ko tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha wa ana akhtartuka Musa ni ala ye sugantiya fastami' lima yuha lamme mbe min wahaw kana iman lamme mbe min wahaw kana ima alame ni sugantiya kabo mogo to cela ki ken ka cidenye mbe min wahaw kana ima alame innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri innani ana Allah alakum Musa ma akonne de alaye la ilaha illa ana bato fen shite min ka bato ye tinya ni ne ala kelem pewte fa abuduni ne ala kelem pewde bato de Musa wa qimi salata li dhikri ika salli jo ne ala ka kosuma koso ika salli jo ne ala ka kosuma koso do fana ko ni nyina na salli ko ni nyina na ni hakili jigina ne ala le hakili jigina ika salli la ika salli
وأقيم الصلاة للذكر قيل معناه صلي لتذكرني دوكو صلي بوري حكلك جينا دو يا كروكويني وأقيم الصلاة للذكر صلي بوري حكلك جينا وقيل معناه وأقيم الصلاة عند الذكر كلي نيبني على قسمة صلي نيبني على قسمة صلي ويشهد لهذا ثاني ما أخرجه الإمام أحمد أن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكسر كون فلان من فلان يكو حديثا بسيريا دينما عند الذكر كلي ni hakili jigina ne la doro ka salli akon nin koro fulana min fulani ne hadisa doyen ni ka sere ni ciden ko ijara hada ahadukum an salat ciden ko na dola kilen sinora ka boy ka salli boro aw qafala anha uba dola ko ni nyina nay ka salli ko fala yusalliha ija jakra ni hakili jigina salli na wakati mi ika salli fa inna allah ta'ala qala parce que ala masamin kortalendo ako wa qimi salata lidhikri akonni hakili jigina ne ala la salli wa fi sahihaini ani anasi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bukhari muslim la tuguni kabona shi bolo ko ciden ko la tanuna kisibaka manna ma an salati aw nashiha ciden ko ni mugo min sinu gora ka boy ka salli do bolo ubi nyina nako fa kafaratuha yusalliha ija jakaraha aka kafare minye ni hakili jigina la doro ika salli la kafarata la illa jalika kafara wereta la ni ote koy wala waqimi salata li jikriya munye ni hakili jigina na doro salli donc ni mbayira ni hada madem fana yingina na salli minko ube isi no raka bo salli minko ni hakili jigina la doro asalli إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أوا هي وللي قيامة أنا تدود أبي جودة لا محالة وكائنة لابد منها قيامة بجودة شكاسي تولا فراشي تولا قيامة بجودة أكاد أخفيها me qiyama jo wakati ne ala ya dogo hari na tumbese ka dogo nyerela sonin tumba dogo nyerela tellement que qiyama jo wakati ne ala ya dogo nya dogo damfeuna atora doni de nka dogo nyerela maana na tumbese ka dogo nyerela ntumba atumbe dogo nyerela uya tafsiri ni chodala akadu fiha qala khayru wahid min al ulama min nafsihi ko atora doni de nka dogo nyerela wa qila la utali'u alaiha ahadan khairi do kon temu shibo qiyama jo wati kalama nini alate wa qala suddiu laysa ahadu min ahli as-samawati wal ard illa qad aqfa Allah ta'ala anhu ilma sa'ati suddiu ko ako damfen site sankaba wolon fulala damfen site duma kolon fulala fo qiyama jo wati ala ya doga bela دم في شيء تادو وهي في قراءة ابن مسعود أنا نبو مسعود ككران شغلا إني أكاد أخفيها من نفسي مسعود ككران شغلا رفلني كو أكس أسرننا نك قيامة دغنير لا يرى يقول كتمتها أن الخلائق لن يمني ن على قيامة جوغتي دغو دم فينا حتى لو ستأتون an aktumaha min nawsila falitu hari nin tumbe se ka dogo nyerela ntumboke hari nin tumbe se ka dogo nyerela mboke tumba dogo nyerela wa qala qatadatu akadu ukhfiha wa hiya fi badi alqiraati ukhfiha min nafsi qatadatu ko be kalanchogo dola atora doni de jonin tumba dogo nyerela ire wala umuri لقد أغفاها الله من الملائكة المخربين ومن الأنبياء والمرسلين أكو عليك كلناني أشي حكي أكو علي من يقيام جو وقت على يدغو ملكة ولا ملكة منو يرجع لهم على يدغو النبي نما ولا على يدغو شيدونا وقلت وهذا كقوله بنكسر كو علي ركوسيسا أكوني آية بكم علىك آية وتو آية ورو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله
ala ko dan fensite sankaba wolon fulara dan fensite dunga kolon fulara min be ko dogolendo ni alate ayawre la ko saqulati fi samawati wal ardi akom min ye qiyama do wakati doni ko agriyara sankaba dunkew kawtado agriyara dugu kolon e wa duguma kolo dunkew ka utado la taatikum illa baghtata atena awna abara ni tunkante saqulatu ilmuha ala ahli samawati wal ardi saqulati fi samawati wal ardi la taatikum illa baghtata aw qur'an munye ay saqula ilmuha ala ahli samawati wal ardi dinya wuli wakati qiyama jo wakati adoni giriyara sankaba dunkew kani duma kolo dunkewta a foita do ni ala kelempewte donc ni ayal la nyini wote ne ala qiyama bena sikata la de dinya be wuli de qiyama be jode sikata la bena me ni qiyama jo wakati dogo damfembe la sonin tumba dogo nyere layre de tellement que na dogora donc mo site qiyama jo wakati da bena chunkande la fana hari munum be foko ciden ko alete samba fulake dugu jokoro ngalondo do sababatu la abengalo mo site qiyama jo wakati do ciden ko ni qiyama be jo abe hadama do abe na uma chunkandela akwa bis abay mo do soro ika dumune minan kay kan logomata logoma iyata katay dala ika logomate sey dama qiyama wulilay iba soro do kan logoma ba da kono iba ke kanyimi ita kunu kito la doro qiyama be joy kay o ita toy o isa toy akwa be mo do soro atara kan nyame ummi aba kan nyame mi nyame minamin kono ba ke ko dila wo min bala ka bokala ka dila puru ji kana bo ka to la doro qiyama be jola ako mugo do be iba suru bu ka sugula ubake ka fini treme fini fando be ni mbolo fando be ni bo be treme ni sanni fere la qiyama be jokuto chogola o yusa toy mugo sita qiyama jo wakati do ni ala kelem tawte afora ko ni jiya be wuli juma donde me abeke wakati mi adom ba ya la kelem tawde hari jibrila tumama ya cire nyinin kala mata satu ako mal mas'ulu anha bi alama min sa'ili ako cire ma jiya be wuli chogo e wakati juma akoy fule kan nyinin kan minna e min nyenen nyinin ka ani ambe de yekkelenye jiya wuli wakati dombal yala ne tado etado litujza kullu nafsi ma bima tas'a ne qiyama jo kunye munye hada maden kana to ka hamme jiya be wuli wakati juma qiyama be jo ay nin kana ki ka hamme e ka hamme kanka ke munye uye mumbila jiya wuli nye iye mumbila qiyama jolinye kuma boyro de la hada maden kanka hammino de wada to ala ko litujja kullu nafsi bima tas'a qiyama jo kunye do pour ka nin kelen kele sara iye bara minke uqimuha la muhalati be qiyama jo kuma tola li ujijiya kullu amili bi amalihi be qiyama jo fana kabara kelen kele sara ni kabara de faman ya'mal misqala zarrati khayran yara misqala jara hakken nyuma ni mo min yayi baye ya bare baye wa man ya'mal misqala jarrati sarran yara ni mo min ye misqala jara hakke ko jugude ke baye qiyamah keneka inna ma tujjauna ma kuntum ta'maluna ala bo o de fois awa ko yo mal kamado ni ala bo sara naka barake tawde de donc hada made hamide ibe bara min bila qiyamah nye me jiya be wuli wakati juma ay kana fo ibo nyine kay todo ewa mugo kelen kele fana benni e sara dure ka qiyama jora hamino de saya binchoro sugura binchoro jumanka parce que ne sara doro e donna qiyama kola wodi ato dondola mugo donna na cide sallallahu alaihi wasallam uko jiya be wuli wakati juma cide ko awbe ka koro jonye ukonni wa konni saya kera koro yade ni saya bena senni ma dongura be ka koro minye o ya sora ubbe ka qiyama jora ni sara dure ka qiyama jora e qiyama ko damina e ka hamide ikilla bede ibe bare min bra qiyama ni wada to dondola fana cide cedo ya nyinenka ako mata e wasa ako cide ma ko jembe woni wakati juma cide ko yemum bilanya akonne masalli tamani sun taman bilanya de nembe alafe mbaka cide ko al maruma man habba ko hada maden ko ni yemunun kanu be farawulu ka qiyama donc hada made an kanka hammini minye labbe
ibe bara min bila qiyama nye hammino ode me jinya be wuli wati juma qiyama ibe jo wati mi juma o doni te damfensi bolo ala de kere kerani o doni damfensi todo na koni be jo kam mo sarade فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها أو مغوكنا إساقي كلمنا نقيامة كبارك قيامة مغوكنا إساقي كبوما دي مغو منو مدالا مغو منو مدى قيامة لولو كنا كسببوية كي إساقي كبو بارا كلمة قيامة دي الآية المراد بهذا الكتاب أحد المكلفين الله فلك ايوا بارا بلا مغو منونكا الله فلك ولود كما نيغونيا اي لا تتبعوا سبيل من كذب بساعات لا ني موني مغو من قيامه كو غالون تيغا يا كانا تو تيغي كاشرا كودي مغو من دالين تي قيامه لا كانا تو تيغي كاشرا كودي واقبل على ملاجه في الدنيا مينيا نيشي جيا دامو نونو ديما وسما مولاه وتبا هواه ايا اتيغي على abisi nyogo ala ay ala soso katuga nindi ngoko kana tugu ninti ko de famani wafaqahum ala zalika faqad qaban wa khashira awa nimmo sugu nimmo faralla nununde kay tugura nununde ko ibbono nay predila de nimmo sugu kana isagi kabo lagara barama de ni yusage kabo lagara barama mumbe kila fatarda ibe halaki تهلكا وتتعبا يبي هلك يبي سجل الله قال الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى الله فنقول أقوى كنا فرما فوين نفايق الدوم فوين نفايق وما يغني عنه ماله أقوى هذا ما دين أكنا فلوت فوين نفايق إذا تردى تمامنا هلك رادي donc ambe min fo ala min fo hada ma den kelenkele mukallafi kelenkele ijantu yere la de mogo munu madda qiyama la nu nye silembe ni jia damu de la ka ala soso ku nindu ngobato kana wulu benyu go nyi kana fara wulu kade wulu kani marsa de ni te barake qiyama de nu yi marsa ituguru ko ima barake qiyama be halaki halakan kisikantanga سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك aya bikononto an woronvla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيا بسوي هجريا باكله أني كمناني أني بيناني أني ناني من شهر رجب هجرا سانكلو ولون فلنا بسوي وتأمغا عن الناني ميلاد النصارى وكجات با فلان مغاني سبا سانكلو فلانا بسوني وتاني دورنا أمبي داودا بو مسجد الرجاق أمبو كنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين إلى آخر الآية كنوا أني آية كلا ni ala ko mogo munu limaniyara u ye baara ɲuman kɛ ala bɛ kanu k'u ye dugukolo k'ala ka jɔnɲumanw dusukun kɔnɔ
بآية من خلنا أنك ألكو فإنما يسرناه يعني القرآن ألكو